Gordana Bunjak-Novaković, redovni profesor medicinskih nauka na Univerzitetu Kolumbija. Najbolja je srpska naučnica u istoriji sa više od 17.000 citata u najpoznatijim međunarodnim časopisima. Prva je Srpkinja članica Američke nacionalne inženjerske akademije i medicinskog instituta. Nalazi se u samom svetskom vrhu nove naučne discipline biomedicinsko inženjerstvo, koju predaje na Univerzitetu u Kolumbija. Rukovodilac je laboratorije za matične ćelije i inženjerstvo tkiva. Objavila je 2 naučne knjige, 45 poglavlja u naučnim knjigama, 34 patenata, preko 200 naučnih radova i održala više od 150 predavanja po pozivu širom sveta. Doktorirala je hemijsko inženjerstvo na Univerzitetu u Beogradu i završila postdoktorske studije u Nemačkoj. 2008. godine uvršćena je u hol slavnih žena iz tehnologije. Prva je žena inženjerske struke koja je održala predavanje po pozivu u Nacionalnom institutu za zdravlje Sjedinjenih Američkih Država. Inostrani je član Srpske akademije nauka i umetnosti, počasni je profesor Univerziteta u Beogradu i gostujući profesor na matičnom Tehnološko-metalurškom fakultetu. Dobitnica je brojnih međunarodnih priznanja. Dobroveče. Veoma mi je žao što večeras ne mogu da budem sa vama, pa sam htjela bar na ovaj način da vam se zahvalim i da vas pozdravim. Za sve nas koji smo privremeno negde drugde su naravno najdraže nagrade koje dolaze od kuće. Ja sam zaista počastvovana što me je društvo Krivak izabralo za jednog od dobitnika ove godine i divno je biti u društvu ljudi kao što su Bora Stanković, Miodrag Živković i Matija Bećković. Bora Stanković je doveo vrhunsku košarku u Srbiji na Olimpijske igre i pokazao nam koliko puno može da se uradi za sport i za naciju. Mi smo svi bili neverovatno ponosni gledajući naše košarkaše i srećni što se košarka igra i u našem dvorištu. Miodrag Živković, on se pobrinuo da naša kultura i istorija od Belog Anđela i Svetog Save do Đaka u Kragujevcu bude pretočena u prekrasne spomenike za buduća pokolenja. A Matija Bećković, naša mudrost i savest, ostavio nam je poeziju na kojoj smo se vaspitavali. Od Bere Pavladoljske i Metka Lutalice do Ćere ćemo se još, on je uvek nalazio pravu reč. Ja sam naučnik i inženjer i taj posao me je doveo pre 20 godina prvo u Boston na MIT, a sada na Univerzitet Kolumbije u Njujorku. Moja katedra se nalazi u zgradi u kojoj je nekada radio čuveni profesor Mihajlo Pupin, koji je osnovao NASU i bio prvi predsjednik Njujorške akademije nauka. I baš u toj istoj zgradi naš Nikola Tesla je po prvi put demonstrirao višefaznu struju u predavanju koje se dan danas smatra najvećim događajem u istoriji inženjerskih nauka. Oblast kojom se bavim, inženjerstvo tkiva, razvila se na granici inženjerstva i medicine baš nekako u vreme kad sam prvi put otišla u Boston. Tako sam imala i sreće i prilike da učestvujem u prvim pokušajima da se u laboratoriji uzgaje tkiva hrskavice, kostiju, krvnih sudova i mišića. I mislim da nikada neću zaboraviti dan kada smo gledali naš prvi srčani mišić koji je bio napravljen u laboratoriji i koji je na naše oči kucao kao pravo malo srce. Ti prvi pokušaji su tokom ovih 20 godina doveli do prave revolucije u regenerativnoj medicini. Mi danas imamo hrskavicu, kožu, krvne sudove već u kliničkim ispitivanjima, a po svemu sudeći srce, pluća i kosti uskoro dolaze na red. Ideja je da se korišćenjem matičnih ćelija pacijenta prave tkiva po meri koje možemo da koristimo da ili popravimo ili zamenimo obolela tkiva i organe. Posle ovoga kratkog opisa mog divnog i zahtevnog posla, dozvolite mi da vam se još jedan puta najsrdačnije zahvalim na nagradi koju doživljavam kao veliku čast. Htela bih isto tako da čestitam svim dobitnicima i sve vas puno pozdravljam. Sve najbolje.